بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض المواضع الأولى فيها للقارئ ألا يبسمل عندها، وهي الآيات التي تتعلق بالكفار والدعاء عليهم، أو فضح المنافقين، أو ذكر النار وأخبارها، أو ذكر الشيطان، نحو وقالوا اتخذ الله ولدا الشيطان يعدكم الفقر، فالأولى ألا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تتعين البسملة إن كانت الآية تبدأ بضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، مثلا إليه يرد علم الساعة، هو الذي خلقكم من طين، فالأفضل أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. waliwo ebifo mu Qur'ani ekitiibwa ng'ekisinga okubeera ekirungi kwe kubeera nga omusomi wa Qur'ani tasoma bisimillahi rahmani rahim singa aba agenda bitandikiramu. Ebifo ebyo aya ezitandika n'ebigambo nga byogera ku bakafiri, oba okubeera nga aya zitandika n'ebigambo ebisabira abakafiri ebibi, oba aya eziraga abannanfuusi n'embeera zaabwe, oba aya ezogera ku muliro n'embeera n'amawulire g'omuliro n'embeera z'omuliro, oba aya ezitandika n'ekigambo ashaitan. Ekisinga okubeera ekirungi omusomi wa Qur'ani okubeera nga tasoma bisimillahi rahmani rahim. Ekyokulabirako, omusomi wa Qur'ani senga aba atandikidde ku aya egamba waqalu ittakhadha Allahu walada, ekirungi okugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim waqalu ittakhadha Allahu walada, natasoma bismillah. Oba ku aya etandika n'ekigambo ashaitan, okubeera nga aleka bisimillahi rahmani rahim, olumala isti'adha nagendera natandikirawo ashaitanu ya'idukum. Nabwe kityo era kiba kirungi omusomi wa Qur'ani ate okubeera nga asoma bisimillahi rahmani rahim mu bifo ebitandika n'ekigambo nga kidda eri Allah subhanahu wa ta'ala, obanga kirepresentinga kidda mu linnya ly'owekitiibwa Allah. Ekyokulabirako ilayhi yuraddu ilmu saa, ekisinga okubeera ekirungi kuba ilayhi kidda eri linnya lya Allah oba kidda eri Allah, kyekisinga okubeera ekirungi kwe kusoma bisimillahi rahmani rahim. Oba huwa alladhi khalaqakum, huwa bimaana Allah, ekisinga okubeera ekirungi kwe kutandika ne bisimillahi rahmani rahim. Wamu ne aya ezitandika n'erinnya lya Allah nga Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, ekisinga okubeera ekirungi kusoma bisimillahi rahmani rahim, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Kubanga senga onagamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, Allahu ojja kuba ogasse rajim erinnya lya shaitani ku linnya lya Allah ekitali kirungi, so ojja obyawula ne bisimillahi rahmani rahim.